Navijam za Mitrovića i za Srbiju. U ovom selu ima samo dvoje srpske kuće, ništa više nema, a to su većinom albanske familije. Ne zna se sutra šta će da bude. Ja volim svoje braće i sestre. Pa nije mi baš lepo da živim ovdje. U ovakvim uslovima teško je da se odgaja deca. Naša najveća želja je da postanemo fudbaleri. Vole fizičko, muzičko, srpski jezik. Kući dati go, Mitrogo, Mitrogo. 40 godina sam već pod biro, nikako da bi nađao posao. Krave ću, imam neke krave, koze, imam, to se bavim. Da bi mogao da preživim, da iškolujem deca. Da nije na oca ta penzija, ja ne bi mogao da opstanem. Kako pregurate mesec? Nikako, brate, kako da ti kažem, sa silu. Deci nedostaje hrana, odeća, obuća i sve ostalo. Pa žale se kako drugari imaju patike, oni nemaju odeću, nose dobru užinu. Ja mesim kiflice, pa to nose, samo kiflice. A reci mi, je li imaš puno drugarica u školi? Pa iskreno nemam drugarica. Sa kim se igraš? Najviše se igram kad mi neko priđe u parku. Idemo u školu u Tabanovce, tamo imamo puno drugara, ovdje nemamo s kim da se družimo. Pa nemamo puno drugara i nemamo s kim da se igramo. Voljela bi da živim tamo gdje je škola. Pa drugari nisu dolazili ovdje da se družimo. Pa zato što je stara kuća i nema sa kim da se družimo ovdje. Moje omiljeno jelo je špagete. Jel često pravite špagete? Pa ne. Najviše volim kad mama spremi za ručak pasulj. Kiselo mleko. Pa tati pomognem kada nosimo drva, a mami kada pere sudove i kad čisti. Najviše volim da igram fudbal sa braćom i sa sestrom da se igram. Sad se izbušila lopta, igramo tako kao sa izbušenom loptom. Imamo stare patike sa kojima igramo loptu. Ova kuća je stara 80 godina, čovjek mi je dao da održavam. Kuća u kojoj živimo je kao ona prekišnjava i ima najčešće vlagu. Zimi je dosta hladno, a leti nije. Ovdje malo imaju bube. Pa trenutno sada nemamo kupatilo pa se banjamo kada mama to donese korito i tako se banja. Pa ja bih voljela da imam svoje kupatilo i ne bih više željela tako da se kupam. Pa svi smo u jednoj sobi i svi ceo dan tamo sedimo u toj jednoj sobi. Ponekad odemo kod bake. Ja bih voljela da imam svoju sobu, to mi je najveća želja i da oni budu roze i ljubičaste boje. Moja soba. Da biste više voljeli, kuću ili loptu? Loptu. Pozdravljam svu decu u Srbiji. Kad porastem, voljela bih da živim u Beogradu. Najviše u Srbiji i bih volio da vidim Marakanu. Moje deca su vezani za tu reprezentaciju, za fudbal, za Crvenu zvezdu, to su nešto fenomenalno. Ko je tvoj omiljeni igrač? Meni je Aleksandar Mitrović. Nemanja Radnić. Bi voljeli autogram, da se upoznamo sa njim. A šta vam daje snagu da se izborite u ovim vremenima? Djeca najviše. Oni su mi najgolema budućnost i najgolema sreća, najgolema radost. Neko kaže šta ti je trebalo toliko 4 deca. A ima neko što nema deca, a ima sve, džaba mu to je sve. Ja bih voljela da pozovem sve ljude koji bi htjeli da pomognu da izgrade tu lepu kuću i moju sobu. Uskrs, uskršnja jaja obojila baka, da se deca raduju od jutra do mraka.